Ajulona wa no utu wa gbe. Amado na tu no utu yirawe okwe. Wela me jandi jone gbon. No utu yira ye me yeton wa wela insanzandi. Kwa wada ura santa de ihwe mi memba na ko de bakuru na sere gbetuwe. Mina hando 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 4. Et mi landol. No vichelami mi tundo mawi wanu mi bo so mi nu minai eton ami. Nu atumele le doele lo gandia ena zomba. Anatu sisi anadonu melo kolo kodo eme. Onovi bloblo. Kawi wanyinu novi meton. Nu kaba eno jea. Me eno de wanyi khlewe. Fie wanyi jija inde ya. Hunyina no fine ya. Ma weno yila me. Eka yila me on khono fade uwe. Molo kwowe enu nunina tonle na nu me on khono fade uwe. Wonwe ma wila betelo kwo. Anatuno ede suwa yila nugbo. Ama wenwe yila ene wade ede khlea. Beba jenwe utuwe yila oblojia. Eno wadagbenu akote ele duele. Ede tantame. Bana tungbero yila wewe. Dide Samuel tungbero yila egwe. Lo kaneji lobotun azalo paya na wae. Nu ene utu je yila wewe agbeme fio anatun. Ba ma ude suwe yila wewe na wa igigo lo gbezantu me. Atia videa a yila videa amo Elohim de suwe yila we. Le bablo temenwe. Unu kon yitu la pale bi fuyo e la lotome. La kruno Jésus Christ sin comme. Ami. Ira nu gbonu wa ei. Jamion de te po fenu po. Ba wonu ka suba an so ira. Masa ira toze dai huna o. Fine wa na mo gigo tuwede. On a le commentaire mais. Do ami nu aktuno eko yirami nu nde wa gbeme fie eko yirami lo da mina wale lo bona wale mina de joni gbonle bo partager wen le carton nu amondo de lo na dio mereci gbezan lo mina don yin carton wa nu to wa gbeme fie dio partager haye nu ma oni donu wiromo le Jésus Christ sin comme ami.